שלום יותר קליט סיברד. סלל שבתיל מלואי מקח תבים מסד פיאטו כי לויטוקוס רמטוסט ויקרא. נן דקח תאוכי סוסה און סיני מגי. כסוד מסיים מסיני מייל. אסים מסד פיאטו כי נימי און בהר סיני מגי. יאוכת לסי און נדקה תייסה פיאטו כי יתור הכל מדה רמטו וימסד סינד. תקיב קוסימוס. kui sinna ei magi on nii oluline koht, siis miks ta ei jäänud pühaks paigaks? Ja minu tavaline küsimus, mis on sinu meile? Küsimused annavad vastused teineteisele. Sinai magi on koht, kus me saime kõige väliselt Jumalalt Tora ja käsud. Koht, kus meile anti eriline vägi, aga see kõik anti ülalt, ilma meiepoolse pingutuseta. Seetõttu ei saanud Sinai magi ka pühaks paigaks. Pühaks paigaks sai ainult tempel, koht, mille inimesed ise ehitasid. Ja siin on sõnum, et ülalt saame küll palju jõudu, aga meie tööd on olulisem. Ainult see teeb selle maailma pühaks. Uskugem kõige imesajuse, mida saame, kuid tegutsegem. Ja töötagem omalt poolt maailma puhtamaks ja paremaks muutmise ning püritsemise nimel. Shabbat shalom.